U prvom ovom dijelu, dakle, imam neke osnovne postavke. Moja bi tema mogla da se nazove Bošnjačko nacionalno opredjeljenje na Kosovu. Neke osnovne, dakle, postavke koje su manje više svima znane, međutim, mislim da ću neke od teza koje su opticaju ovdje malo više podcrtati. Dakle, ovo svi znamo, ali ja ću ipak morate pročitati. Bošnjak je nacionalno ime na osnovu odluke Bošnjačkog kongresa iz septembra 1993. godine o povratku historijskog imena za sve nacionalno izjašnjenje muslimane na prostorima bivše Jugoslavije. Ovo naglašavam za sve. Dakle, Bošnjak je također i narodno i nacionalno ime. Ovo sociolozi znaju da postoji razlika. Bošnjak nije nacionalno ime, opet naglašavam, samo za narod u Bosni i Hercegovini. Bosanski je maternji jezik Bošnjaka i svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, koji Srbi nazivaju srpskim, a Hrvati nazivaju hrvatskim jezikom. Bošnjak je priznata nacija na Balkanu, a bosanski jezik sve više zauzima svoj dio prostora u slavenskoj porodici jezika i priznat je kao zvanični jezik u mnogim zemljama. Bošnjaci na Kosovu su također priznata nacionalna zajednica, a bosanski jezik je u upotrebi u školstvu, javnoj komunikaciji i informisanju. Bošnjaci Kosova su u ogromnoj većini prihvatili odluku Bošnjačkog kongresa od septembra 1993. godine o vraćanju nacionalnog imena Bošnjak za sve one koji su se na Kosovu izjašnjavali kao muslimani u nacionalnom smislu. Naglašavam u ogromnoj većini. Nažalost, jedan dio nacionalno izjašnjenih muslimana nije prihvatio nacionalno opredjeljenje Bošnjak u međuvremenu. Slobodna volja kao ključni pokazatelj i deklarativno izjašnjavanje našeg naroda poslije rata je najbolji pokazatelj bošnjačke egzistencije na Kosovu u punom smislu te riječi, dakle u nacionalnom smislu. Na Kosovu živi vjerovatno oko 50.000 Bošnjaka trenutno, dakle prisutnih na Kosovu. Najmanje je 20.000 pripadnika ovog naroda iseljeno uoči i poslije rata na Kosovu, a 20 do 30.000 pripadnika ovog naroda je takozvana ekonomska emigracija u zapadnim zemljama koji imaju svoje prebivalište i na Kosovu. Bošnjaka na Kosovu ima najviše u Prizrenu i okolnim regijama Župi i Podgori, žive i u opštini Dragaš, odnosno Gori, te u opštinama Peć, Istok, Mitrovica i Priština. Bošnjaci na Kosovu se dijele u dvije skupine, autohtono stanovništvo Prizrenske regije, ovdje obuhvatam normalno Župu, Podgori i Goru, i doseljeničko stanovništvo pretežno u Pečko-Mitrovačkoj regiji. Bošnjačko govorno područje, koje ja više puta naglašavam i ovoga puta pokušavam da ovu tezu malo raspravimo ako imate volje. Dakle, bošnjačko govorno područje je brojnije u odnosu na nacionalno izjašnjenje i deklarisane Bošnjake na Kosovu za najmanje još 10.000 ljudi. Mislim da je ovo svima poznato o čemu se radi. Bošnjaci Kosova su dio bošnjačke nacije, za svoje su narodnike u Bosni i Hercegovine otvoreno kažu da su im matični narod, a državu Bosnu i Hercegovinu drže za matičnom državom u duhovnom, kulturnom, obrazovnom i pravnom značenju te riječi. Vjera islam, odnosno literatura na bosanskom jeziku islamske provenijencije, koja dolazi uglavnom iz Sarajeva, ostavila je veliki utjecaj na ovaj dio bošnjačke populacije, a ona, dakle i vjera i ta literatura i dalje predstavlja jedan od ključnih faktora formiranja i afirmacije bošnjačkog bića na Kosovu i šire. Sad ovdje će možda biti nešto što ću novo kazati, odnosno što ću ponoviti možda već više puta kazano. Podnaslov bi mogao da se kaže samo neke objektivne prepreke koje stoje na putu bošnjačke nacionalne konsolidacije na Kosovu. Na prvom mjestu najveća prepreka jeste neodustajanje Republike Srbije od nacionalističkog projekta Gora, Opolje i Zgreca, pokrenutog prije 2 decenije, koji se i dalje odnosi na razvijanje jedinstvenog bošnjačkog korpusa u Gori. Također, neki evidentni suptilni potezi s lokalnog nivoa vlasti u Prizrenu, koji se i dalje vuku i koji su vučeni intenzivno poslije rata na Kosovu, a imaju namjere da i dalje vuku, dakle, te institucionalne poteze
što imaju za posljedice daljnje sprečavanje nacionalne konsolidacije nekih bošnjačkih sredina u okolini Prizrena, poput onih u Podgori. Primjer nesprovođenja odluke s centralnog nivoa vlasti u Prištini o odvajanju osnovne škole u Grnčarima je jedan od aktuelnih. Također, jedna od objektivnih prepreka jeste i nagla promjena vlasničke strukture u regijama s pretežno bošnjačkim stanovništvom, kao i vidljiv urbanistički kaos u regiji Župa. Sad prelazimo na neke subjektivne manjkavosti, dakle naše bošnjačke subjektivne manjkavosti, koje su doprinele i dalje doprinose u osporavanju bošnjačke nacionalne afirmacije i bošnjačke nacionalne svijesti među Bošnjacima na Kosovu. I dalje imamo uglavnom pretežni utjecaj političkog sektora na procese nacionalne afirmacije Bošnjaka na Kosovu, što ja smatram za jednom od manjkavosti. Nastala kriza u nastavi na bosanskom jeziku je jedna od velikih manjkavosti koju smo uveli, dakle, u nastavu 1999. godine. Ova kriza ima svoje uzroke u napuštanju početnih opredjeljenja u kontinuitetu oslonca na obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini, pogotovo rješavanja pitanja nedostatka udžbenika i literature za nastavu na bosanskom jeziku zbog odustajanja daljnje nabavke nedostajućih primjeraka iz Bosne i Hercegovine. Slaba pažnja ključno, dakle sljedeća naša subjektivna prepreka je slaba pažnja ključnom segmentu u obrazovanju na bosanskom jeziku, koja je u direktnoj vezi sa nacionalnom afirmacijom našeg naroda, a to je nedostatak udžbenika za takozvanu, ili ne mora da bude takozvana, postoji nacionalna grupa predmeta, pogotovo onih udžbenika iz predmeta historije. Evidentne su također manjkavosti u medijima na bosanskom jeziku, pogotovo u nekim elektronskim, koji, recimo u nekim radiostanicama, da budem konkretniji, koji ne vode dovoljno računa o programskim sadržajima bošnjačke provenijencije, niti pak o govornim karakteristikama književnog bosanskog jezika, recimo kada ide direktno program spikera i tako dalje, ili voditelj. Ovdje je također jedna od naših, dakle, za što smo i mi odgovorni, ne samo mi, ali mi smo najviše, prekid važnih kontakata sa Bosnom i Hercegovinom i Sandžakom u mnogim segmentima, pogotovo u spomenutom obrazovanju ili u kulturi, u nabavci literature, razmjeni kulturnih sadržaja, manifestacija itd. Nedovoljna kritička distanca, ovo želim da naglasim, iako je možda posljednje, nedovoljna kritička distanca pojedinih nevladinih organizacija od političkih subjekata, što se isto može kazati i za neke medije Bošnjaka na Kosovu. Na kraju, da ne bude samo kritika, ja sam pokušao da navedem i neke od dobrih primjera koji nagoveštavaju mogući napredak na bolje u daljnjoj institucionalizaciji rada i afirmaciji bošnjačke zajednice. Evidentna je, gospodo, kritična masa među Bošnjacima na Kosovu koji žele promjene na bolje. Izražena je također kolektivna svijest na nivou nevladinog sektora oko neophodnosti zajedničkog nastupa. U ovom pravcu formiranje takozvane krovne asocijacije bošnjačkog nevladinog sektora, Bošnjačkog savjeta Kosova, koji je registriran i koji je dobio akreditaciju u kabinetu predsjednika Kosova, da je jedno od mogućih nagoveštaja na bolje u ovom segmentu. Također, preovlađujuće je opredeljenje u svim segmentima bošnjačke zajednice o neophodnosti oslonca na obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini oko rješavanja nagomilanih problema u nastavi na bosanskom jeziku. Ovo opredeljenje kod nekih je možda deklarativne prirode, pogotovo kod deo političkog sektora, a kod deo nevladinog sektora je također preovlađujuće kod
takozvanog ili kod intelektualnog sektora je 100%. Još par dobrih primjera želim da navedem i s ovim ću završiti. Evidentno je priznanje potrebe zajedničkog bošnjačkog nastupa i iz političkog, i iz nevladinog, i iz intelektualnog sektora. Meni se čini, i želim to da naglasim, da je kod političkog jako deklarativno. Dakle, zajednički nastup o potrebi, o takvoj potrebi prema institucijama vlasti na Kosovu ili prema međunarodnoj zajednici. U ovom pravcu ja želim, možda će biti ovo subjektivno, ali želim da istaknem i jedan naš zajednički, dakle, dobar primjer iz konsultativnog vijeća zajednica i od strane naš predstavnika iz nevladnog sektora i predstavnika iz političkog sektora oko naših preduzetih institucionalnih izvorišta za rješavanje problema u nastavi na bosanskom jeziku u smislu davanja određenih preporuka Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije na Kosovu i donošenja adekvatnih zakonskih rješenja u novim nacrtima zakona o univerzitetskom obrazovanju ili o novom kurikulumu koji se tiče također do univerzitetskog obrazovanja na Kosovu. Nedavno, također jedan od dobrih primjera je nedavno zajedničko organiziranje proslave Dana Bošnjaka Kosova, u kome su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora i predstavnici većinskog političkog sektora na Kosovu i na ovom univerzitetskom. Također zajednički nastup svih segmenata bošnjačke zajednice u opštini Prizren, nedavni zajednički nastup, oko promjena teksta na nivou opštine, kao što znate, predsjedom Ustavnog suda Kosova. To je jedan od dobrih pozitivnih primjera, kako smo, nadam se svi, a ja po meni mislim kako svi zajedno nastupili i kazali većinski zajednici i ostalim predsjedima na Kosovu da ta promjena je u našem zajedničkom bošnjačkom institutu. Očigledan je, gospodo, ipak i razvoj diskursa, makar i kroz naše usmene kontakte novih ljudi na bošnjačkom nivou, koji ima sve demokratske naznake među bošnjacima Kosova bez obzira na različite ideološka i politička promjena. Bitna je i promjena, ovo moram da naglasim, mada još možda nedovoljna, uređivačke politike nekih javnih medija na Kosovu u smislu ili ekvidistance prema svim segmentima bošnjačkog društva na Kosovu, pogotovo prema onima iz politike. Ja se zahvaljujem na pažnju.